koye ɓe ngure nden e sahaba ɓen fuu en sendata hakkunde sahabaɓe nelaɗo ɓen yo Allah wela ɓe fuu amin. hiwrodirɗen goɗo hiwrodirago barkugo go tata ko ngo yimɓe aljanna hiwrodirirta ka aduna ɗo ba ka nder aljannaji ba yo Allah waɗu en natoɓe aljanna amin. haray si ɗum ɗon yawti siɓɓe julɓe tedduɓe goto kala e mum ka woni haray kono Cheikh Mouhamadou Alpha holliri ni ko siɗɗo mum janganakujo mo on Aboubacar Addai Diallo jibinande gongore yorgo ko wiyete ɗum beeli ay ɗen salmina siɓɓe ɓen goto kala ka wawi wonde o heɗo oɗo radio ma o heɗo émission gojeyaɗo émission ji islam aywa nam haray kono Cheikh Mouhamadou Alpha holliri ni hande hiɗen suɓi oɗo mawdo gomɗinal Qur'an nde anduɗen ko nde woni mu'jiza heddotoɗo on nam ko nde woni mu'jiza nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi noon ka Allah lerɗini ton fof fi nelaɗo harano jokkodiri e nde ka Allah lerɗini fi mayre fof harano jokkidiri fi nelaɗo mawnugol nde on nam hino waɗɗini yo nde gonɗine si en taskitike qima mayre on nam e yi ay timmal mayre on kono ka udditande men ɗo joni qirritiɗen maako nelaɗo man yahdihillahu fa huwa almuhtadi aywa comme Allah fewni o fewata sina ɗum alqur'ana nam soggodi yewtere men nde wari hollay hay si en ewnaki ko hunde waɗɗinde gomɗingol heɓaki kadi e batteji ɗi nam ɓayri ko woni sannuɓe qur'ana tolni ɓen ko as-sahabatul kiram en nanirali ɓen hay goto ngakkugol alqur'an ma sendidirede nde ɗuma mare ɗuma heddo e kene ko waɗi noon nelaɗo adduɗo nde on o sifora jamfagol nam haray en daray ɗo qima qur'an on tawen ko ɓaytun ko ha Allahu ta'ala on ko muyuno o addayde ko fi men sina non en tawno nde no ɓuri en hara no nde no feƴƴi ko jippo e men nam aren ko Allah hiwrani nde laawol ka yimɓe ɓen ɗum no holla wata en nder aren kande wonani ɗon bani adam aywa si tan on jonnoyi amma noon ɓe yuuɓe qur'ana wi sakkoto nde kambaji ko ɓe jogii kon haray ko ɗum ɗo wonoyta e nder toɓɓe men ɗen inchallah yallahu taala hokku en kawral amin. si en daari Allahu ta'ala no mawniri ni no tayri ni ko kanko jeyi fuu waawi fuu laami fuu si o wondi fi hunde aywa haray enen mi sikka e wawa e andude ittiri mawnugol ɗum nam ko ɗolle kanko Allahu ta'ala o wi fala uqsimu bi mawaqi'i nujum nam wa innahu laqasamun law ta'lamun azim subhanahu wa ta'ala o wi o wondiri ƴaɓorde ɗeɗo koode nam kanko himo wondira kala ko o muuyi wondirde enen hanaka wondiren siwona kanko Allah o wi o wondiri ɗe ƴaɓorɗe ɗeɗo koode o wi pellettu noon si hiɗen jogino gandal nde wondore nam en andayno ko wondore mawnude ni o yeeti en ko o wondi e dow mum ko aywa innahu la qur'anun karim nam fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin aywa
Allahu ta'ala holli ɗo ko wonda e dow mum kon ko teddugol Qur'an. Naam. Ko innahu ko pellet nde ɗo deftere al-Qur'ana ko teddunde. Naam. nde no windi ka lawhil mahfuz mematade si wona laɓɓinaɓe ɗo karamakoɓe go wi'i damiron ko hoti ka lawhil mahfuz haray ton ko wodani ko malaikatu mutahharun. Naam. woɓɓe wi'i wondore nden ko rutti ko qur'ana ɓay ko qur'ana wonano sifeede haray ko wota memu ndewe sina on neɗɗo wonduɗo e laaɓal. ɓeɗo noon karamakoɓe fecciɓe e ɗeɗo pecce ɗiɗi enen karaje men hewta fennugol goɗɗo e ɓe. Naam. kono noon hiɗen wawi jaɓude ka lawhil mahfuz ko malaikaɓe ɓen hewtata ton hatta hawtodira ma'anaji ɗin wota enen ga kadi e memu qur'ana e ko waɗi noon haɗoje goo ari holluɗe wota mo laaɓata memu qur'an. Aywa. haray mahallul matlub men o nawiɗagol o tafsir ɗo. Aywa. haray Allah no yeeti en e dow koko o wondi tanzilu min rabbil alamin ko jippinde ni ko wonto ndewi kaka jeyɗo windereji ɗin fo on. haray mo woopi gonɗingol ɗum ɗo haray kon ɗum wiɗenmo haray o naji. Naam. fayin aren e ko Allah holli e mawnugol qur'an o wi law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llahi. Naam. wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. sindi haramen hoddirno yo qur'ana jippo e fello men okkango haqqil men fawango pawi shari'a yankoji ɗin. Naam. men jippina qur'ana immorde e kambaji e fotoje welɗe ko woni e qur'ana men jippina ɗum men fawa e maggo la wallahi ra'aytahu ayayno ngon fello khashi'an hingo hoyi. Naam. mutasaddian hingo feera mo seeko sabu honɗum min khashiyatillahi. Allahu akbar. e morde kulol Allah. Allah wi'i ɗeɗo no mise meɗe waɗande ɗe yimɓe ɓen wi'ama jo ɓe miijitoto e wolino ɗo karama ko ɓe wi'i miijitagol ngol ko ɗum woni tintorgal ma yo neɗɗo ko ɗo yeeɗitotoɗa ka miijo ma ko honɗum e honɗum wonɗa e bonnude ko yimɓe ɓen anda kono Allah no andi ko honɗum e honɗum wonɗa e moƴƴinde tawi hay yimɓe ɓen andi o ɓe anda o Allah no andanma ko ɗon yi'itotoɗa wiyama jo e miijitoto. Aywa. Naam. qur'ana adday mise ko nafitore kono fanɗay noon nafitorɓe ko wayi noon mo wi nokku goo ɗe mise meɗen wadde ɗe kono wattata haqqille majje si wona anduɓe ɓen. Naam. ɗe mise la yaqiluha illa al-alimun anduɓe ɓe joni no fo faami ko wonɗum jangete ko français anglais espagnol e ko wayta tawanno noon tawi na ɗum ɗon ɓen ɗon Allah faandi faamay ɗen mise ko ɓe janguɓe diina kamɓe. haray ɗum ɗo no holli mawnugol al-Qur'an. Aywa. Naam. e hoore ko nde ɓuri kayre Qur'an nde ƴelliti e dendangal deftere jippinde ka hoore leydi ɗo hay wotere ɓannatako e mayre hina fere ɗe fota. Aywa. ko ɗum si fuɗɗornoɗe wiigol nde ko oɗo woni mu'jiza nelaɗo heddotoɗo mematake. Naam. oɗo Qur'an Allah wi walaw anna qur'anan suyirat bihi aljibalu
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى سكت عن الخبر. أيوة. سبحانه وتعالى أريدو سندي هذا نوودا نو دفتر جياند دفتر جانغتيد نعم جياند دين دفتر جيبيد هذا سندي جانغاما جانغي مايري اون irtirta pelle den ka place majje de ruine نعم ma hara jangi mayre on kuntitirte leydi nindi wade kunte ma hara jangi mayre on si jangama wulinay ko maayi hara maybe ben ma ko maayi kon irritoto ko qur'ana wi kon woni gonga. نعم alla de idon fi khabar on fi goto kala yo nabu haqqinu aw haray ko wonde wonayno eden yeddondira ka haqqilaji hisudi ala ka jankube faami ben wiigol si dum waawayno wonde harayno gonde do alqur'anare. Allahu balillahi al-amru jami'an accu fiyaake on fof ko Allah jeyti si o yidi no tum o wadayno dum qur'an kono o addani e yeru ko haqqilaji men townata rondade kon. أيوة نعم haray ɗiɗo nokkeeli tati ka ƴettuden hino holla en mawnugol nde ɗo alqur'anare mawnugol nde on hino waɗini bani adama surtout si o nodditike julɗo nde o gomɗina nde. أيوة نعم gonɗingol nde non naawigol to mi hoolike nde ko deftere Allah ni ara jangata allandata ko honɗum nde wi'i fiya gollitir. نعم haaju ma e mayre wosi nde wotere sino ka suudu ma wotere to ma nduggu wali e mayre haneɓe o bentorande ɗo walliniro yaada to ma nde woni ɗon kadi nduggu o ɗon kadi bentoɗande nattiraɗa nani woni gonɗino qur'an. أيوة نعم سمي فامي أستاذاري يعني gomɗingol nde alqur'anare ko nde on tigin daranto dendagal yamira ɗi ko yamira e nder mayre on o haɗi to ko haɗa e mayre kon fa hakaɓe. نعم ko ɗum qur'ana landi en gollitir haray nde non e mawnude mum. نعم Allah ƴettani nde garanti wondema o hiway inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. نعم inna pellet ko menen Allah nahnu woni menen tigi nazzalna dhikra jippimɓe nde ɗo deftere wa inna pellet le menen lahu wonande nde lahafizuna komin hiwayɓe nde. نعم hiwayɓe nde aya gowi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. أيوة ko mere on woni natirta e mayre iwranande yeeso ma ɓaawo e ɓata ko mere konkata e mayre nde Allah no jogani nde o garanti ko nde non subhanahu wa ta'ala teddiniri nelaɗo wi nelaɗo نعم والذي أنزل إليك من ربك الحق ayinde hunde jippinande ha e ma نعم no iwri ka joomi ma nde woni gonga. aya go wi walladhi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq أيوة musaddiqan lima bayna yadayhi ko men jippini ha e maayo annabijo Muhammad immorde e nde ɗo deftere. أيوة نعم ɗum tigi woni gonga on nde non hinde gongini ɗeya defte wonde yeeso mayre aɗitiɗe nde jippade no wiye tawrata injil zabur hinde gongini ɗe. نعم siɓɓe julɓe fayanaki hay goto mo haqqille mum hisi si wi'ama kaari no wowli hunde kaari gongini نعم darinte gongin ɗo si tawi ko ɓuraɗo on gongini haray hitta. أيوة ɗeɗa defte qur'ana iwtiro e ɓaawo
humpiti humpaɓe ɓen koriyo ɗen ko gonga ɗe addi neɓi wo ko ɓurɗo on satata ɓuraɗo on gonginamo ma fenna alqur'ana sati ɗen defte wi hi kaka Allah ɗe iwri ko defte gongaje ko tawde hinde ɓuri ɗe on tuma nde tawi alhaali on fewdori ni Allah ƴetti nde yi awa hay goto heɓata ganto ko waɗi noon ono yimɓe ɓen kadi mi jonni on damir ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum hey ko onon yo yimɓe ko haqiqa o nelaɗo addani on gonga iwruɗo ka joomi mo aywa addani on gonga no iwrani on ka joomi mo joni noon ko honno watto koyo on jaɓu utoron hino ni ko nde waɗanta on ko inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin tabitinde alqur'anare joginde garanti ka Allah mere konkata e mayre nde mawnirde fiini ande nde ɗo no fewna peewal ngal tata ko ngal ɓuri fewde tabite e laawol hinde wewlina kadi gonɗinɓe homɓe maɓɓe alladhina ya'maluna salihati ɓe gollayɓe golleji moƴƴi ko woni moƴƴi wo ka golleji ko ɓattorteɗi Allah ɗin tawa hiɗi nanodiri e sunna ko wonno qur'ana wewliniri ɓe ko bi anna lahum ajran kabira wodaniɓe joddi mawnude e dow ɗum ɗo Allah waɗo jogitiɓe alqur'an amin haray nde ɗo waɗaka e wayti siko deftere nde tawata ko beetu nde jebbilane nde jaɓane nde ɗofte wanam cheikh mi faalalandita ɗon ɗon haray ko honɗum heeɓi o jama e zaman hande jon nde tawde nde alqouranare ɗo mbino ƴettiri nde ɗo wa hunde feƴƴude ɓenna o e zaman mo fewniɗen ɗo so wi en gollitira nde alqouranare ɗo yani en yiltitora e ɓawre haray hande no wodi yoga e julɓe faamuɓe a wolay tuyde alqouran on ko ɗum ɗo alqouran wi e o masala ɗo ɓe wi'a on selay ɗum haray o sa'i men ɗo wawata yadde e ɗi shariaji nde o alqouran ɗo wi ko ɗum mako ɗo e ɗum wala ko wiyeten e mum ngalɗina yalla fewnu en fewna ɓe yalla artirɓe ka laawol kono ɓe naatiri bonngol ko waɗi noon sahaba ɓen na noon faamirno qur'an wona ko wikkete enen noon hay si on tigi wi'a ya terto ɗum a faamay ka yeeso makko ko ɗum mettimo kon ko wiɗama ko yo jogito ɗum ɗo ko qur'ana wi ko ɗum ɗum waɗi sini ni ngalɗina ko tawde aduna on ko ɓaawo fewri aduna on ko ɓawre woni yaarude sahaba ɓen wuuridu ɓe nelaɗo ɓen ɗen andi ɓe ɓuri yirde hikkunde ɗon nden nden hikkunde ɗon nden no kam no ɓuri hikkunde ɗon nden ko noon ha hewti en andi Allah wino wa fil ardi ayatun wa fi anfusikum afala tubsirun ayeje ɗe andir toon kattanɗe Allah ɗen no ka leydi toon he wari hiɗe ka pittali mon onon tigi ka onon o yiyata ɗum daari misal ɗum ngal siɗa faala yahay joni ka marché ɗo ɓayre ko toon heɓoto ka juulete julde jama nokkeli boyi misal tu wonɗen e wadde daɓɓal si a ari ɓe wi salli wi to hayya ala salah hayya ala al falah a ari a taway ko handi duɓe julde nden attoto notade ɓurɓe nandude e julde nden ɓen noon daro premier safu sa ndaari hikkiɓe deuxiéme safu ɓen a tawi ko ɓen kadi gasata hikkade e ɓeeɗa troisiéme men amma si feƴƴi safuji tati a tawa e ɓaawa toon safuji ɗi heewa feppude wandi ko misal adi noon wonne wadde si on groupe ɗon kadi salmini yahi
woɓɓe goo aroyi waɗugol groupe ɗimmo a tawa ɓe yanane no nandi e diina kan no nandi e julde nden no foddi e mum ɓuri oɗo groupe aywa on faami on ɗon groupe kadi si salmini yalti groupe goo aroyi a tawa e groupe nane no ɓuri ɓeɗo nandude e julde nden ha aroya ka groupe mum fottata ɗon tawa komo kepiru emo sappuwal emo pantalon jini yaaɓitandu e waɗɗo débarderu yuppi tuuba mbanta ko ɓe fotti ton ɓe daaridira ha ɓe mo kala tawa handa e julnugol oya wiya julno an kadi julno faami awa joni noon enen kam wonɗen ɗo koko sakkitode jamanu ɓawga si woodi wikkiɓe qur'an haray ɗum ngalɗina nelaɗo yewtino en ɗum hara artege toɓɓere meɗen nden yalla fewnu en fewna ɓe amin aray ko watti ɗon kadi ko heewi kon hande julɓe ɓen haray buyi jangge alqur'an arne no nde windori noon kono hara gollitirta e ko manaji mayre on ko ɗum yani haray yalli qur'an on hande no ɓurɓe ɗuɗde ɓen ko woni gollitirde ko feeñi kon e mayre kon ko suuɗi kon ɓe ala gollitirde ɗo nam e wiyata qur'ana hittaka meɗen ɗo kono si nataniɗen mi seko ɗon tum sa daari taw hara ko jokkuɓe gonga ɓen hara ko soobe wiyahi ɓe jokki wano ka musabaqa national ɗo si a yahi joni ɗo musabaqa national tawa hunjiɓe qur'ana nde fof ko fanɗi o wano 50 no ton candidat ɓe tawa ɓe yahay temedere kono so a yahi ka qur'an on dartete ɗon ko tawata toon ko membre de jury e fay ɓe dartoɓe e karama ko maɓɓe ko fi hinde hitti ka ko fi hinde hitta joni noon ko jokkuɓe soɓe ɓenni wo iwti e faamuɓe wondema qur'an koko winde ɓaaɓe ittuɗa hendu natuɗa hurgoɗa baaɓe qur'ana woɓɓe no faami ɗum yani ma ɗum si tawi ara e ɓi mapaji wondirɗe e gurna adna nodda jama ɓe janggana alqur'an ɓe jangga pari nan ɓe janggana qur'ana ko an jangganta hoorema ɓe ara ɓe soro saranno ɓen kadi sa heɗike koɓe janggata kon a tawa ko fuyna ɓe jangga pakke ɓe jaɓ goto e maɓɓe jaɓata sakkitade fiyon ɗum fiita anda ko woni janggo kon hammatalen yani kadi nde ɓe jangga ko heewi ko hara no woodi koɓe habbiti ɓawo akala ɓe yeeyay woni faami tigi yalla fewnu en amin fira uji ɗi seluɗi qur'ana ɗin gollitirgol nde ko landa kon hiɗi ɗuuɗi ɗuuɗi nam joni ɗo en kontinade ɗum sa en faalaw landade yani ko no woodi e julɓe ɓen kadi wonɓe ƴettude firoji nde alqur'anare faaleji maɓɓe ɗin ɓe fira yani hara ko faale maɓɓe on si qur'an o wi ɗum ɗo ɓe firira faale maɓɓe on ko ɗum woni ñaworeɓe ɗo ko kambanaɓe ko waɗi noon hay fenuɗa ɗo e hoore bani adam yewtami ɗo konngol mi ƴettangol mi yaha mi ɓoyloya mi yeetitongol goɗɗo no ɓuri kanirde hay ɗon no tiiɗi bone ka amma noon ɓannugol deftere Allah nde inna a'udhu billahi min alcheytani rrajim wiya molike seytane ha gayna jooɗoɗa fena takko ayeje qur'ana ɗen on ɗon no wiye no waɗana e ɗiɗi simo mari kamba ka Allah haray woodi ɗum kadi no heewi tew hara ɓe hunnani hay windugol yoga e risalaji kono mbeleɗe ɗen anndi mo waɗɗi ke ndi mbaɗɗatere wiyete ndi mbeleɗe kañum a ƴaway tum ferenta jam daroyagol ngol wonata jam haray ɗo yalla ƴawnuɓe amin ya Allah aywa haray aren e misal ɗiɗo jinnaji way ɗen anndi nelaɗo wona bani adama tun gonɗini nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam e ndeɗo alqur'anare Allah sifani en fi jinnaji ɗin o imminno délégation mulanaɗo ka jinnaji heɗoyagol qur'ana ka nelaɗo aywa ko ɗon Allah wi إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن من anditu jamanu nde men immini men naɓi ha e ma e hoore an anda jama jeyaɗo ka jinnaji ɗi ari ɗon hiɗi heɗo qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu aynedi majji on
nde ɗi tawa jangin qur'ana on ɗi wi deƴƴe na ɗum qur'ana ha yamiri en ɗum tigi no sinde jangede en deƴƴu heɗitoɗen Allah ɗirranike ɗi ɗo heɗagol ngol wo deƴƴugol ngol wo falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin nde jangin on gayna tum ɗi hooti direct ka yimɓe majji on waajagol aywa ɗum ɗo no holli on wondema ɗi gonɗini deftere nden e nelaɗo suratu jinni ko ɗum yeeti en Allah yeetitoyi noon nelaɗo wondema wi'u yo annabijo muhammadu wahoynama e ammin wondema groupe jinnaji heɗitikelan aywa kanji tigi ɗi irriti wondema men nani qur'anare hawnude inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bih ay ɓe gonninno ɗi watti ɗon walan nushrika bi rabbina ahada ayi jaka ɗi gonɗinno ɗi ari kadi direct ɗi wonti waajotoɗi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ko onon yo yimɓe amen menen men heɗoyke men nani deftere no jippina ɓaawo annabi musa yawtude nden e hino sifaji mayɗo musaddiqan lima bayna yadayhi wa yahdi ila alhaqqi wa ila siratin mustaqim rolji tati mayre ɗi sifi e hino ɗo nde hinde gongini defte attiɗe nde jippade ɗen holli hinde ɓuri ɗe nde wihi ɗe wowli gonga hinde fewna faade e gonga tum hinde naɓa faade e ngol ɗo laawol focci ngol wonɗen e ɗaɓɓirde Allah tuma kala nde hiɗen juula dina siratal mustaqim hinde naɓa ha hewtini e ngol jokka qur'anare nden ɗi watti ɗon honno ya qawmana ajibu da'i Allah note noddawo Allah note o si on noto o tun Allah hafarana on junubaji monɗin o danda o yiita ɗi wonɗo wodo mo notaki noddowo Allah on jaɓa ko wi ko acca ko tongi kon haray alanamo daɗal aywa haray o ala daɗal yaari ɗo ko telemma jinnaji ni haray ko wonɗum tongi bani adama hande kañum e gonɗingol nde si tawi non woni ko ka yimɓe fahin Allah ñinni noddugol ɓe ya ayyuha alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi anzala ila rasulihi على رسوله والكتاب الذي نزل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل كونو ييمبه asafirla ko ono yo gondimbe do ko gondimbe ben tigi Allah noddi si Allah noddi gondimbe be ya ayyuhalladhina aminu bi ma'na usbutu tabite de ko gonnin don honɗum e honɗum gonɗingol Allah nelaɗo Allah nde deftere nde Allah jippini hoore nelaɗo gonɗine ɗum de gonɗinal gongal hooti noon gonɗinon ɗeya defte wa kitabi alladi anzala bi ma'ana kutubu te jippinnoɗen atto mayre o watti ɗon noon si tawi noon ɗum gaali ɓayno gaala ka bani adama bani adama ne metti newude no ɓuri ko taga kon fof haray o wi'i kala yedduɗo dow Allah e malaikaɓe makko ɓen e defte makko ɗen e annabaɓe makko ɓen hawtinir etiɗo ha waɗi ɗum haray oɗo o boyrama ko waɗi noon naafiki wona e gaaɓeede ɗo andi Allah attike wi gonɗimɓe ɓe yo tabito
amma non faamin ɓe naati toon tawi gonɗinal ngal timma ɗiɗo fof hiɓe yeddi holli ko ɓe naafigi o wi haray inna alladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila amma ɓeɗo wonɓe wadde taraddudu ka diina hande no julɗi janngo no heeforɗi si heeferaɓe immika ko kanko e maɓɓe si amoɓe immika ko kanko e maɓɓe si juuloɓe immika ko e maɓɓe no ruttunoɗo oɗo ɓeɗo waaɓe sifa ɗiɗo sifaji yoɓe andu pellete Allah forantaɓe o fewnataɓe laawol daɗal hande te ko naafigi Allah wi wa bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima wewlinir ɓeɗo naafigiɓe hino maraniɓe lette muusuɗe ɗen haray ɓay naafigi memama feƴƴete joni ka kafir ɓen andi en wino yuwayɓe qur'ana ɓen andi ɗum ko iwri ko ittande maka naafigi ɗo hi kambama koɓe kambanako haray ɓeɗo heferaɓe se wattadila ɓeɗo en taway ko atti cortowol attingol sifade ngol ɗo ka sabayi haray ko ɓeɗo heferaɓe yahudu e nasara ahlul kitabe وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا الكتاب ولا بالذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه بيبي من قوم انتان دو القرآن ونادي يأتنو من قوم انتان الذي ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين أيوة نعم سبحانه وتعالى هي سندي أيوي hara ayi ko hawni ko ngaldini nde ɓeɗo toñuɓe hoore mum toñiri hoore mum keeferu e yeddugol defte Allah ɗen nde ɓe daroyi ka dargal hiɓe ruttidira kongude hiɓe jaabodira hiɓe dukkidira lo'unoɓe giidetenoɓe ɓen ka aduna ɗo wi'ana mawnintiniɓe giidaynoɓe ɓen ha harana onon wonno sabu menen ko me wonayno ko gonɗimɓe aywa harayno ko gonɗimɓe me wonayno qala alladina istakbaru lilladina istadaifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum qawman mujrimin awa ko hoɓe maɓɓe ɓe wi'ana lo'uɓe tawano kañum ko wi'a wo ko awa ko wi'a wo ko awa hay sino renti moƴƴana ɗum hande noon heɓi hunduko ko jaaboro ko hoɓɓe wiyanaɓe ene komin sakkino on gaay peewal ngal ɓaygal ari on nde ngal ari on komin sakkino on accuna non woniri kuntum on laatino mujirimina onon kadi ko on bomɓe bandi wonno ɗon ko ɗum naadi on e ɗum aywa nam cheikh aboubacry day jazakumullah khairan nandintinay musidɓe heeɗiɓe ɓen ko fotte gollen fm 102.9 haray ko enen cheikh aboubacry wondi ka studio ɗo ɓe yewtande mawdou ko wondiri al imanu bil qur'ani wa kamalihi haray sayi men on no pooɗade foto 10 heures on feƴƴiri 40 minutes ka studio ɗo miɗo yiltito seeɗa ka mawdou ko yowdiri e timmugol nde alqur'anare ɗo ɓay haray si 10 heures on feƴƴiri ɗo 45 minutes en udisɗay antenne o wonande wonɓe ɓen ka yaasi heeɗi ɓen ɓen si ɓe jogii lande ko wondiri o mawdou ɗo haray nde alqur'anare ɗo no makirɗon noon haray ko no laaɓi no yewtirɗo ni haray yalli ko honɗum heeɓi feddeji goo ma yimɓe goo tawɓe hiɓe gomɗini wondema nde no woodi ko usti e nde alqur'anare haray a andi hay e jamanu rasulu Allah sifino naafiqiɓe ɓen nam yeeti nelaaɗo hi ɓe naati ɗo e keefeere ngun ka maaɗo yo nelaaɗo ɓe mbatti de maaɗo ha
ɓe yaltidu e maggu kadi nam e yi jinnaji ɗin nane ɓay kanji ɗi ari ɗi tawama ko ɗon ɗi ɓoori kefeeru ngun ka wallahi ɗi gonɗini qur'ana e nelaɗo ɗi wi men sirkata hande kadi wallahi si wona ɗum nelaɗo Allah nam si darinoke ka hajju moɓe hajji ɓe seedintini sahaba ɓen e Allah wondema ɓe yettini fof si qur'ana no luttuno ko nelaɗo yettinali nam ma ko ɓe wi ɗum ɗo yo suuɗo taw haa tuma jamanu kaari hewtoyi Allah yiɗanayi mofte sakkitiɗe ɗen ko ɓe yiɗana mofte arane ɗen hara allahu taala suɓay ɗe ɗo mofte wiya ko ɗe hayra ummatin mofte ɓurɗe moƴƴude o lukana qur'anare timmude nde woɓɓe goo ɓe araali ɓeya faɗa tawale attiɓe ɓen si gollitirino ɗum ɗalata sakkitiɓe ɓen haqqil hisuɗe jaɓay ɗum Allah siforari ni haray yo Allah fewnu ɓen ɗon amin mankani ɓe haray arten e aya heddiɗo fi heferaɓe ɗo ɓen ɓayi ɗon andi Allah tigino yeeto en heferaɓe ɓerɗe ɗen no nandi nam ɓeɗo kadi wi'i لا تسمع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون متأون هنا القرآن نعم سونكي دو مايرة سونكو قول دو مايرة نندو دي سيفا كوكو أدو دو جوني وي قول يا يمبا بين يهولو دين دو قرآن رند تيما أيوة أرى ينوو دي تيمو دي أرى يوري من كوني دون بفوتري من كلاو si tawi ko noon woniri haray ɓe ƴuuni yimɓe ɓen fota ɓe gonɗinde e qur'anare ɗon kono tuma aroyɗen ma goɗɗo aranoy e yewti ɗo no jam'ul qur'an no waɗiri noon no nde mooɓindirira no nam an tawayno wulgol ngol kungol no hulɓini aywa wiigol ene woodi ko ngakki ɗo haray allahu ta'ala on ko wonno wiyani ɓe wiiɓe yo sonku e hoore qur'an yo etorteɗen fof fiwota tabitu ko jaɓetende o wi falanudhiqanna alladhina kafaru adaban shadida ɓen heefer ɓeɗo min meeɗinayi ɓe lette ɓurɗe sattude wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun ko ɓeɗo Allah kambirani e yedduɓe ayaje makko ɗen kambirani yoɓugol mo ɓuri ko huwi ko mayame yoɓu ɓen ko ɓuri bonde e koko ɓe laati hiɓe golla ɗon wari he ndaari dhalika jaza'u a'da'i llahi nnar ehino ni joddi ɓen ayɓe Allah ɗon ko yiite lahum fiha darul khuldi bima kanu bi ayatina yajhadun aywa ka nder yiite hiɓe mari galle luttal sabu konko ɓe laati hiɓe yedda ayeje amen ɗen ɓeɗo kamba maɓɓe hiɗen andu no jokkodiri ɗon ha ka nder yiide si ɓe naatoyi ɓe ɗaɓɓidiray ha wawaɓe ɓen wi'a Allah hollumen majjinnoɓe men ɓen ka jinna e ka yimɓe fi ha men waɗa ɓe ka ley teppe amen men daro ta ko kamɓe wonata leyteri ɗum no holli yite ngen ko leyteri on ɓuri ooyde ɗum ɓuri wulde yo Allah dandu en kala ko yette lette amin haray yimɓe ɓen laawi ɗiɓe naatirta ɗin fi sonkugol e qur'an hiɗi heewi hodugol ma ɗo famina jannima nam hara ko an tigi a wi ko yo heɗo tun ittinama noon e hoore ɗum jeha sonkugol qur'ana si tawi enen miside men den fof ko goto firata qur'ana enen heɗo ɗen ko wanno juulirten e ɓawa makko awa go'o ɗiɗi ñande o maayi ko mbo jannata awa wona hoɗidirgol ni ono jeeya sonkugol e qur'an amin tingol yimɓe ɓen holla ɓe koye noon wonki no yiɗi ko ɓuri kon sa yetama ɗum ɗo koko ɓura kon ni aynayi a habba o ko ɓuri kon dara sa hendoto ɗum ɗum kadi ko sonkugol e dow qur'ana noon haray yalla fewnu en amin fewna ɓe wino si woni 45 en jonni tay laawol ngol haray nam eɗen toro subhanahu wa ta'ala kala heɗiɗo en
wattidude e ɓeɗo jeyɓe ɗi oɗo makan e kala makan ka diina yewtete yo Allah waɗu barke e maɓɓe waɗana ɓe barke ɓe guureji ɗi kala ko woni bone ko en anda e ko anduɗe yo Allah dandu en dandida en e maɓɓe kala ko woni moƴƴere yo Allah ɓoogag en ɗum enen e maɓɓe amin nam hare men nintina e musidɓe ɓen heeɗiɓe men ko Fottengol FM 102.9 ɗo waynodide men ka 657 102 102 maka 664 87 49 58 ka 657 102 102 ka 664 87 49 58 nam Cheikh ɗo e woɓɓe go warde ka ɓoggol aɗa wawi kontunde mawdu on par rapport e gomɗingol e alqur'ana e zaman fewndiɗo ɗo hannde haray ko ni woniri qur'an eɗen ɗaɓɓira yo en janngude aywa namoɓe ari kalin allo waaleykum salam wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah wode Muhammad Alpha Ba nam Ustaz Muhammad Balde Tombolia nam ala jam meɗe heeɗi on tafaddal nam naɗa toon alhamdulillah ara miɗen ɓeyde salmina karma koɓɓen ɗon ara miɗen tori ɓe ɗiɗi tan ɓeydi yanñude telen ɓe o ɓeynude alqur'ana no ɗuyta ɗon donc yoɓe ɓeydi yanñangol yimɓe ɓen ɗon ɓe ɓurta faamude ɓurini yoɓe ɓeydi yanñude yiru ni ɓurini hayso ko nande goo ɓe wawi arde ka radio ɗon inchallah ɓe ɓeyda yanñande jama on fii ɗum ɗon annugol ɗum ɗon o fenade mina ɗum waɗa ɓe makiri noon haɗay ɓe ko ƴunugol yimɓe ɓen yoɓe añude eɗo alqur'anare ɓe ɗon kale gomdinde ɓe nahi ɓe habdi arayne nen si ɓe gomdina salamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en weltanke ɓe heeɗiɓe en ɗo Tumboliya nam Cheikh haray ko noon woniri no ɓe makiri ɗo ni en inchallah en aray nam haray woɓɓe go kadi artidi kaliñ allo waaleykum salam wa rahmatullahi komɓe allo Bari Zakaria o anta nam Bari Zakaria meɗe heeɗi on ko landal ɗum Mariam ganduɗa eyi nam aray wano mene honno ba ɓe ñangirɗone si janngugol an ɓe yiide karamoɓɓoɓe goɗe nam ɓe inni yo ɓen walluɓe onno ba si nafti pour janngol angol no tatti ete haray ɗum ɗon no takki haray ko goɗɗo wawa woɗangol goɗɗo nafti janngugol makko ngol quoi nam haray landal ngal mi faala landagol seka nande haray sino no moƴƴirti moƴƴa aywa nam haray landal ngal faamike ɓeɗo landi en wonɓe heɗade Fottengol FM anta ɓe maaki kamɓe hari janngugol ngol no sattani ɓe fota baabe maɓɓe en ɗaɓiɓe ka goɗɗo windowo nasi fiyo gandal ngal newo yalli ɗum ɗo no wawa dagade kal islam alhamdulillah rabbil alamin yo Allah okku en kawral amin haray ko dagoto kon fof nelaɗo wino ko dagi kon no ɓangi ko harmi kon no ɓangi jiɓayeji noon no hakkude ɗon kono oɗo nasi tawaka ɗon ko wayi noon nasikin tawaka e ko jilɓi rasulu windano yari ɓe windanali goɗɗo sahaba ɓe windanali fami hiɗe wawi tu wiide ɓe ɓay tan o yaajaɗo konko sattani ɓe ɗon janngugol ko ɗum ɗon tigi non moƴƴani ɓe konko sattani ɓe ɗon ɗum ɗon tigi moƴƴani ɓe ko waɗi noon ettennotoɗo jannga alqur'ana o wawira kara han kanko baraji makko ɗin ko soweteɗi laabi ɗiɗi feraɗo on noon kaw feraɗo on heɓi baraji 10 hara kanko mo mari baraji 9 a andi ma hiɗe wawi wiide no ɓura kadi woni honno si tawi an a janggay ɗo kalima laabi 10 tum hunjoɗama tami mi janggaymo 100 sini hunjomo a andi on kalima simo mofti joni harfuji 3 ka heɓuɗa ɗon 300
min mi heɓoyete meɗɗe jeenayi simi hunjo ka ko ette on ɓurani ɓe moƴƴande yoɓe rew laawol sunna on ka nelaaɗo rewni sahabaɓen on en heɓaali ko egguɗen e juuɗe sahabaɓen wondema haari ɓe fof ɓe hunji qur'an kono noon haade ɓe fof ɓe yiɗi gollitirgol ngol yoɓe janngu ɓe gollitira yo Allah hokku en kawral amin haray ko watti ɗum usa wono gandal ko heewi kon ko tabitugol e rewtagol ko ɗiɗo ɗiɗi woni saabiwal gandal nam haray woɓɓe kanno kaliña alo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe ko to won ɗo ceerno ismaila kam matan consanté ɗo nam meɗen heeɗi on ceerno ismail ama weltanike on yo Allah ɓendiɗe amin ko mi faala landare o kamɓe makkiɗa ay on ari wonde makko si koyo jiɗɗi ɗon ko yeto alqur'ana nden oti arano laabi e nder mum nam tanjilumi rabbil alamin nam min komi nanɗo miɗo waali ka suudu ko honno mi wawata gollitude ɓannin komi samatoɗo nam yani onon cellal ngal ɗuuɗa miɗo ka suudu nam yani ko honno wawi toon gollirde alqur'an ar nden memirgol nde maki ko yotti ɓaya masoyla muɗa haruna ne tanjilumi rabbil alamin nam ay ko no min mi wata ñeñiŋirde ha min kadi mi heɓa ko an ko aywa nam jasakumullah khairan haray ɓeɗo ko mawɓe men tedduɓe wonɓe ka quartier ɗo nam en torki allahu taala on yo Allah sellimɓe amin musendi yo Allah waɗanɓe ɓorir ɗum bakkatu amin Allah haray enen diina meɗen kan alhamdulillah hika mofti kala ko julɗo ha ton jinta aywa laaɓal maɓɓe ngal kono islam on holliri ɓe ni laaɓal janangal koyo ɓe looto ma ɓe loote laaɓal to so kalno e salligi koyo ɓe salligo ma ɓe sallige ma ɓe taamu ma ɓe taame aywa nam si tawi ko ɓe faala noon ɗon ko ƴettugol qur'ana janga si tawi ɓe yalta e accaɓe nam ɓen no wawi nokkande ɓe jaare e piletiwal adda joɗɗina ɓe taamo ɗon aywa ɓe ƴetta qur'anare nden ɓe janga yer ko ɓe hunnani kon nam gollitirgol qur'ana ko yeetaɗa annduɗa ɗum ɗo qur'ana wi'i ko accete kon ko ya terto few ko nde wi'i ɗum ɗo koko waɗete kon ko ya immano waɗugol immade si a hunnanaali fof non on tuma arano Allah no andi a ronko fawama ko ronkuɗa kon ko ni woni gollitirgol ndegol aywa nam haray woɓɓe no kali ñaari kono ɓen ɗo yahi nam allo nam salamu aleykum allo nam ɓeɗo wattanayi las puta oui nam allo waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓe kon to won ɗon Modi Mamadou Diallo Koza nam Modi Mamadou Diallo Koza meɗen heeɗi on arane weltanide yewtere mon ɗo woni yewtere laɓade nam e weltani jaw moƴƴa aywa aray komi marno komi lando ɗon ko hunde seeɗa ko anni min telema o komi yini ɗo fi na ko woni ka mawɗum kono mi tawi mami addata no anni mi moƴƴa nam ɗo way raɓɓinɗinade telema o komi yini ɗo fi kontugo juuɗe accitugol juuɗe tawi woni yawde ko honnon umumbuɗi moƴƴude par ce que wodi nani ɗo ha wonde ɓe yini wonde mo acciti juuɗe haray on ɗon kayɗa baraji ɗin ɗuuɗa nam haray ko ɗon mi sala eɗe saltan en ɗon moƴƴa aywa haray joni oɗo ko mawdou feƴƴuɗo haray joni inchallah tammen o no raɓɓiɗi ha ɗo en juutinta ɓe andi ko andeteno ton kon nam ko wondema accito juuɗe ngon hay si bonnali julde nden ɗoyti baraji ɗin tawi noon ko defuma juulugol hoora zakka waɗa kala ko watte ko fiya heɓu baraji ka joni noon si tawi ɗum ɗoytante baraji ma ɗin daari ka marchandise ma ka tawɗa si a yeeyi kun ɗo a heɓiray kun 100 000 ya yeeyi kun 50 000 haraɗa andi pasa ɗon haray ko wiyetemɓe ɓe wakkilu nelaɗo ko juuli kon ɓe ƴettu ñaamo ngon ɓe dewte hoore nano ngon haa ɓe feƴƴine haray tawi on si en tawi mawɓen e hoore mum ko en toro Allah yo Allah yaafo ɓe num no kasara kamɓe si ɓe anndu no ɓe waɗayno aywa nam cheikh arabi faala idditade seeɗa kaɓɓe e musidɓe men heɗinoɓe en tumboliya maaki ɗon yon yanñu seeɗa ko yondiri e ɓe gumɗinɓe ma aaƴiɓe wondema nde alqouranare noodi ko usti e mayre haray ka hombugol yewtere men nden ɓay haray communauté aji ɗiɗi woni ko heddorren ɗo
haray telen madon qur'ana ko deftere timmunde jippinde annabajo timmudo nundudo Allah subi gai di heddaki bawoga wadi takkonde laado beedo sen daari no be mobirno qur'ana non en andi goddum har no winda e guri goddum no winda e balaaje gelodi goddum no winda yatiri haray konko winda dannete funjibe ben ara aywa en andi ko Zaid ibn Thabit non no horejo mobugol qur'ana gol laabi jidindiri sibe ari ndare ko hunjida kon adda ndari de ko guri windida kon ko dum fo hawtindirte si winde ka mushaf aywa fami ben non ko nundube ben don suusa Allah haka be winda don non joni qur'anaje didi be wada ndeeda timmunde ndeeda duitinde be lollina duitinde dem be jetta timmunde dem be naba mi anda honto aywa bayri enen ko jokketen ko sahabaabe nelaado ben ko wadi kon waden dum fiye nyenti nelaado enen e wawata gumdinde qur'anaare gondo no wodi ko hina ndeedo haade ko yamirten julbe ben kadi yebe eto be janga diina mabbe kan e juude karama ko be gonga ben kala ardo ta problem diina kama tay ko yo on sowdondire wota jabu diina kan ko Allah wi ko fasda bima tu umar fenni yo nelaado ko yamirada ko nelaado fennyini sahaba ben fennyini sheikhu be heedu be do men fennyini ha hewtan baawga hewti baawga tawi an ko ya podo inna ko menen jogi gonga kono baba menen bayri men yida ka do menen meden anya ardo mi holle gonga wi gonga on fenyin kam batu fi fo na fitoro aywa ni haray ko dum نعم هذا جزاكم الله خيرا ان ترك الله سبحانه وتعالى يودو كلا هدي be mission do nani jabi hada non karamako be hewtu be ka studio ga wadinde yewter don turki Allah subhanahu wa ta'ala wadu joddi aljanna men nintina musibbe men ben ko Sheikh Abubakar makete be Abubakar Da'i ko kam be hewtu no ka studio men do be hattina cellal fota ko no be wadi wakkilare jande be wawi hewtude yewtana mawdu do haray o do mawdu o ombaka haray ko mawdu udditido inshallah wawa jokkade mo e sayji aray din haray den wandire non timmali do kono bayi haray e radio ko sahi appado ko do wate darade hande ko no ka technique to ko bandirawo men Halimatu Diallo ka microphone do ko Muhammad Alfa Balde